hi Meghalaya tro Assam. I think List there on it, is Manipur team. This is Manipur under 13 team. Medical. Medical. Inti में का मणिपुर है मणिपुर तो अपोल है अपोल है मणिपुर की मंदिया स्वान अपखाथी असम और मेघालय Assam. अंदर 13 टीम मनी है हो ही फर्स्ट मैच खेल तो रन तुना हियान am veng no pang ho e khain hin kha FC Stone so nen le Ladakh hawain khel do na Ladakh ho hi khowata om man nia an na yan ngau de ulaka lanau pang an kum chu diklom khop mai Ladakh ho ni hi an coach and managers ani anh nó nấu bằng lông khóc mày hi am veng Mizoram team anh ni under 13 team ten ni Mizoram an champion Mizoram ai win Guwahati hey Sunfish Cup anh khel don chia Ball hai. thế là mà hiền anh coach anu na te ho te manager khat thungai mi mo parin chana mo parin chana ba pharte hey parin chana hey anu na nia an physio nge assistant coach thungai mi Jacopa anu na te ho hian Mizoram an champion puya chuan heta Guwahati notice ho anh khel kwal Lo ben sarau le Mizoram le Ladakh team ten ni under 13 team ten nia I mean Mizo Naupang ho hi tle min kan lian ve hret ma se kum over an om chuang lo ni Ladakh ho hin ron fair khop mai tuna bi ki chon Manipur le Assam le Meghalaya ti ver ho so lai sonin Mizoram under 16 team ten om ve bok tem chuna in len lei ve de ulak ani ma sen tra hi ani ho wi chu mei chi an ron thua ya ei school no pang ang tak tak tuna hian Mizoram le Assam Sunfish Cup semi final an khel don mega chu hei hi Mizoram team an nia chuan hi Assam team ten ni hian tem chuan in len hlei ve deuh hleka ma sen hlo om lo hei an mel hian enula som paruk mel chu ni lo ve deuh hleka ni nan tumpui tu te hei lai mi te ho hi Mizoram team ni mel hi chal ve ber khop maya chu
in tiệt in tiệt both team hey Assam le Mizoram team photo tuna hian Sunfish Cup Mizoram team under 13 le under 16 team te final kan lut ve ni tuna han under 13 an khel zo chi a Tripura nen 2-1 in an chaka under 13 team te hi FC Stone am ve an nia under 16 team te hi KFA Ramhun Not ani kai boya football academy nia penalty Assam nen ain khela khanin 1-1 ania Assam nen khanin penalty 3-1 in Mizoram an chak ve thungani ta hianin club owner Saredia oma hianin engkim atum vek ani under 16 B ka team B ka khan under 16 under 13 Bulle ni song te kan ram ta na zeli am dai ya ko sam ila kan sakrua Mizo Naupang. Same thing, can you sing again? Because we will take video now. Okay.